Thế ngasung tanar kita kajing keli jong pi ba balai ngajak kena election MP. Nah kalian ngajong te baru ihli ba katong wilayah cha soyong. Te ke bang keren kedai ba kanong rim kedai ke jonga. Simet kum brio mendai jong ke parti UDP. Ngala ada pensyairu ba ngalit ban kersian ya ka UDP kamdei bangayro tang ya ka UDP ngalaong haitu por ba ngai ya barok ke parti rilum adu ka PDF ka HSPDP ke UDP ke VPP barok ke parti rilum ngai ban ngakwa ba kini ki parti bro kin ya trelang ban yo ban alam sarkar ten la deb dang to kla sulong kam kai no ba layo ban alam hing sarkar da ka NPP hadin baka mangi tanggal election sayang 4 dapat jengklat jom HDA ke UDP kalau ada trelang bat ke NPP gila lah gila ada syat na ndu na ke sentral UDP yang UDP sayang nomor balik ngi ke election 4 dam kalau tanda yang bangan jubab supaya ba bakum nu ban penjob yu kartong ke UDP sayang wala kataru ke banga ngayang kanong rim ba ukan dia jong UDP rukum tahi ba lada undon hakal yang persya ne hakal yang sencar udah be ban keren nya kimat ki jura jongka jaj bendriu na kata-kata ko penlong yang ba ngam su thu su menta bangan rai lah hanungan na jing kersian bat kilawon parok ke parti gila persyang yang ban khot ke tang bang su thu kan ke barok kala penlong kamka namar ba PE apo assembly ka NPP ber ke UDP ke trelang kat bah ka kongres ka syong syasai liang persya kat bah po district council ka kongres bat ka NPP ke trelang ka UDP pat syakal liang persya kane kar ko mele drama ka ba pengia no yang te ngam stanat cu ke menong bangan likersian kanu ka parti bangan kersian ngahaban susyong no khop sakendong te ingin sepet dalawan ke por ke bahasa dengan ayah ke wud jangan ke kata ngi hak ni kisngi hak borba wardan kabais di properti ki syong satkan ha nasional ipi pilalin mi situ roban lekersan itu dapat lebih kali balai fi jano de takadau oh hai tu por ngala da pensyai supaya ba kidan ke bakli yang ba pila pet no na UDP pila le ke VPP te ngala pensyai ngam de banong bangala le ka VPP dengan pet na UDP namar ba kavod janga ka sivod janga ngala de ba ka UDP namar ba umdan kertong VPP ka ne election support sayang te ngala ai ka UDP ban penjob te barok san sna mi menta manga katuk sivod janga nganum la syu ban sei ne ban gumno kumut jong ke UDP ben te kadi ketu jing lek kersian jongai ba ardan ngilai la slam nadu arjar khat nyau ba idang long kompeten ka HSPDP ngilai long perlok nang ngilai long jan tang long bahi yang ro ta kejing lek kersian ke jongang sung thu ba kamat ka bai ba ardan iya kun hadu kat mental laki keno kan no rong sung thu ba kane kamat ka bai ba ardan isyong sya tangan kadiga bayang sisya namar ba ka sarkar ko ong ba ngin syong daga expert committee bat ngam tib hadukat benta kat bangut ki expert committee la thong menno la ekran 4 ekran hi tarai kat ba kani kar kom thong kam thong jam hadu kat menta karostar kala trekam ba duna ki khasi bun pat na syak ta ki perlo karu satai ban thep kam thep jam kata ka ba penlong yang ba kat tu kamat ka baiki ba dan kadai kamat ka ba don kam na menta ka jaj ben riau ngahap ban kersian bang laong bangam kersian ya ke parti kersian ki mat hak ni kisngi mar pi ong ba pi dewe no election no ba sarkai ha UDP sayong sosi mo ti kini lam UDP ki ong na mi pi ban mi lang ki ong na mi pi ban yalap election oh ki laong nang ta u candidate ka UDP MP election mentar laong ba robat jun khajarin bangin ya lek lang kunta ingin penbiang ka bai kali ka bai lek ka bai wan nang ta ya male jungi sayang ro laong hi rap lang nang ta na dua sentral hi kiong ba in penbiang
Ni nak kalian cengang lah decide nomor ba ngasu thu ban cukalalang kenya kambahatan nomor ba ka election ngal ayat na du usnem arjar khapra trish tom man penjob yo kurtong HSPDP ti por ban peli meng HDA kalau orang kam kai no ndal dep election along ko masyu dep khawai la alit kidara la alit ki la along bengom ju te nang takawan sa election MDC hai tu por arjar khat khandai jen nasyane le uba kes warjeri kalau trish tom hi taru nomor bang nang i jaga parti HSPDP mga badru kumus katerikan ke area rang sekian hiberkowe nang takawan ska election MP bayang ba Jemino hai tipor kimpat itu dur yang ndringa pengla trisitom hi tipor election MP bayle Jemino mangla pensawa supaya ba hai tipor kadai ka RDA NPP FDA ka NPP ka HSPDP ka UDP RDA plus MDA hai tipor aram te bentali ngom na ong syupi nganong gomno bentali RDA ru ngom da i syai tikena marbale jong ke HSPDP ba syakler warjeri matodios kim judon serensan PGI dan tang kepipang yang marwe te bandong RDA ka ngalai kami jenjari ke kala kami kendiat kata ka ba ngang sungthu bang hab man kiar ni ge baro nomor ba habong jai benriu kamdai kemudian ba ong mano ngasu kodan ko wekentin mga kenmau ba hana lada PE jai benriu khilek banlong MDC mdai banlong MLA te ka kentin jai benriu kamdam mudur thane banong ba ban yaki yaunu pai belombong jai benriu de ben chua nalayeng kun kiti ki marjan marpa ki para ke persa nangta yagido kisnam khasihi ni so ong jai benriu hendai banong ubakwa jai benriu unhab lek long MDC kadon kentir ba ong ta lama kalan dei Deputy Chief Minister ba ong ta kawe ni ki jingkran ke nang ta dan ki katu kat ni ki rang ba jingi pat ki ba haba jai benriu hab lek long sang le no mar balai mla banyak sa hab le kini ki kamban banyada kata election MLA so yong kajing kon kalong bait hapdang mapi ba missing ba person ki social media ru ki kampet ba hai karung mentah bomdan shu ba missing rai ba person pi gum no ki kran ba person ting si shaling la serai fi shaling la serai nomor ba kerkom keren te kalong penbitar kan tang ba ngasu thu ba ngasu sendiri pai ba soyong ladang rai bakla manga le bakla manga te kibun ba kuma dan ba ong yang Andrew 4% support soyong kila dei be kibriu ki support ba happy yang kan nata 4% kinde yo kandidat te ngam da sim kredit thane kata ban ong dei ta mangaru ringat ling adon itak sibut mangan penjob ndei pai ba hi simbula ai ke jingkir syanu la penjob ni hab man tri sitom man ta perusahaan cina man penbiang te katung ila yakun support soyong kipai ba yang baru ba perston mentang li biang kita gijingkran be lai la meeting chane chatai ka penbitar mesim hai ni por ngong asu ngo hai ni por de bang ayo lat mangan lek nak parti ka ba ide bani kun persya kala adon ni ta jing ngo so sat nomor ba ka jingkran ka ba nganang pet ngapet bahale me ide su banong ba bani kun persya ayo sitting MP ide ku ba uweiru ukuran yu ba ardan aru ukuran yu ba ardan baru parti ukuran yu ba ardan mi dei su banong tu kena diet jongka VPP ro endai ba riki singkon le idei bendei ba ardan mi dei su tu sitting MP bendei tu ba bersen pala le idei ba ardan su baro ngtip kai gane ka ba kikiran te danga perkhat marwe te ngak sulong kesan no marwe kendong nomor ba kam sulong yang abangan mi itu kejingkiran jong wan pek kum amparin di bayuan apa sayang